Ne wuoyo e gwenge mag Kerugoya kama ne owacho ni mibadhi ema koro geng'one jopiny fuong'ruok mar yudo yot e ng'wenyo kuona. Haijafika hapa ya 100. Hapa kwa ndugu Kerugoya hakuna. Ni hawa mila wanatuchezea. Kwa sababu sisi tumewalipa, pesa iko tunawalipa kila siku, na kunao wanataka kuificha. Saa hii uchunguzi inaendelea kwa ofisi yangu kuona nani ameficha hiyo unga ndio iwafikie. Because pesa iliwekwa na wanalipwa. Kwa nini wanaendelea kuwalipisha pesa nyingi? Hiyo tutawachukulia hatua wale wameiweka. Na kesho mimi nitakuwa nikizunguka kuona ni wapi. Kesho tufanye kazi nyingine. Kwa nyime gi weche maluoro weche mag ohala, ende moko kuom ohelni osechako lando ni ok gibi yepo tarik 9 dwe mar 8 ka piny Kenya biro timo yiero maduong'. Jo ohala matindo bende wacho ni ohala ok osebedo maber e ndalo campaign.